Mabuyani, munjani? Salibonani mele eZimbabwe, ngiyalamukela njalo kule episode engiphathele yona elangeni lanamuhla. Ithi ngitsho okuphakathi kwenhliziyo yami ngoba kunzima. Sisimatsho linjani? Bengicela lifihle isithupha sami. Mina ngileminyaka engu-45 labantwana abangu-3 lendoda yami. Ngachata sibili ngakhutshelwa imali kwabamnandi kwabanjeya. Sasihlala eZimbabwe sonke losa ngizomthi ngusa-Abi. Ngizotshintsha le ndawo ngizothi eHarare. Sahlala sonke ngaba lesisu lomntwana wami wokuqala. Ngabeletha kuhle kodwa isimo sekhaya lani liyasazi kunzima nge-economy yakhona. Umsebenzi wahlupha ukutholakala, usa-Abi wagcina esecabange ukuya eGoli. Wangichiya etown laphaya, isimo sasinzima, kwakubheda ngapha lo mntwana omncane. Ukuthi ngidle kathathu ngelanga kwakusehluleka. Ngangisidla ka1 ngelanga ngapha ngimunyisa umntwana. Ngacaka ngaba lugodo. Kwasokume kabi sibili. Ngaqalisa ukuthengisa izinto zethu zendlini ukuthi lami ngiphile, kanye lokuthola isepa yomntwana. Usa-Abi laye wayesithi kunzima eGoli, wayengakatholi umsebenzi. Ngenxa yesimo esasibheda wathi ngihambe ekhaya ngiyohlala lo mama wakhe. At least ekhaya wayesithi kuzaba ngcono. Lamanje ngahamba ekhaya ngahlala. Umntwana wakhula, usa-Abi wayebuya ekhaya, laye wayesethole umsebenzi. Wayethumeza. Wabuya ngenye ikhisimusi wasithatha sabuya ngapha eGoli. Impilo yayisichaza kwasokuphileka. Lami ngase ngi-enjoya imarriage yami. Ngazithwala ngesinye isisu somntwana wami wesi-2. Usa-Abi wathi njengoba singela sihlobo eduze, ngangcono uyebelethela ekhaya. Ngathenga konke ngahamba ekhaya. After a month ngabeletha umntwana wami wesi-2. So sasiplana ukuthi after 2 to 3 months ngibuyele eGoli. Kwabanzima ukubuyela ngoba umama kasa-Abi wayesegula. Usa-Abi wahle wathi ngihlale ekhaya ngipepe unina. Ngaqala ngisathi uzaba ngcono, kodwa wayesithi nxa esesiba ngcono eqalise ukugula futhi okokuthi wayeselala phansi engavuki. Usa-Abi ehle ethi hlala upepe umama, kwakungicaphula kakhulu lokho. Kwaba wesimanje omunye umakhelwane wami eGoli wayengithumela, ngangikhuluma laye kuWhatsApp, wayengithumela ama-message lezithombe engitshela ukuthi usa-Abi uselomuntu ohlala laye eGoli. Ngathi ngimbuza wayala, wayembigodi, wathi okutshelileyo ulamanga. Ngapho isimo sasesibheda ukuthi ngibuyele eGoli kwakungayenzi. Wabuya usa-Abi ngabamba isisu somntwana wesi-3. Ngambuza face to face, wayala ukuthi ulomuntu eGoli. Khonapho umakhe wayengithumela izithombe ze-girlfriend kasa-Abi. Igazi lami ngangilizwa libila straight ukuthi umendo wami usuphelile ngikhangele. Khonapho usa-Abi wayesele moda. Kwakunzima ukuthi ngibuyele, ngimconvince ukuthi ngibuyele eGoli ngoba wayesithi akuyenzi ukuthi uchiye umama yedwa. Umakhelwane wayengithumela izithombe le-girlfriend yakhe bebhizi besemoteni. Mina imoto yakho ngayingakayihlali. Kwakumbamba kakhulu. Mina ngekhaya ngakhula ngisazi imithi ngoba ugogo wami wayeyinyanga. Kanengi yimi engangithunywa ukuyagebha imithi. So ngasebenzisa ulwazi lwami lwemithi. Ngapha umama ka-Abi imithi ebulalayo umuntu mbijana. The time esifa wayengathi ngumuntu ochaywe yi-stroke. So akula muntu owacabangelayo. Wabekwa, mina ngabuyela eGoli labantwana bami. Ngihlezi kuhle ngaseva imarriage yami.
ngoba kwasokunzima. Yiyo ke i-confession esuka kusisi wethu, dadewethu. Uthi yena wabulala umamazala ngendaba yokuthi wayefuna ukuseva imarriage yakhe. Wayesebona ukuthi akusela way forward. So ngambuza mina ngathi, so akakabhokelwa yini umama kaSa-Abi? Wabe sithi hayi, okwamanje akakabhokelwa umama kaSa-Abi, yena kusase-right konke kuye. Angithi ya ama-situations anje siyahlangana lawo empilweni, kodwa kunzima. Whatever situation ongahlangana layo, I don't encourage someone ukuthi ubulale umuntu just because ukuthi usave imarriage yakho. Siyakwazi ukuthi into ezitholakalayo zona lezi kaningi ukuthi uyakuthi wahlala ekhaya ugcina umama, wena ngapho usubona imarriage yakho siphela, and then you try ukuthi uyenze izinto ezinje. So it's not something that is good. It's not something esinga-encourage abantu ukuthi yenzani like that in times difficult like that. Yeah, you just have to pray, guys. You just have to pray. At least ngabe wakhule ukuthi esile, maybe a miracle was going to happen, yabona, kulokuthi udlulisa impilo yomunye umuntu. Yebo isipoka sikavu, kodwa umuntu kalobi. Umuntu kayisonkuku phela ukuthi uyambulala and then eseluba just like that. Umuntu kalobi. Umuntu uzovuka one of the years, uzovuka, and maye sevuka uzobe sefuna i-revenge, uzobe sefuna ukuthi ukhulume iqiniso ukuthi wena ngowambulalayo, angithi. So I know there are a lot of people out there abagciniswe isihlobo, and bayabona ukuthi impilo yabo maybe on hold because ugciniswe isihlobo. Subona ngathi usubambezelekile ukuthi uye phambili ngempilo yakho. Just pray to God ukuthi situation enaleyo injani iresolveke, ukuthi umuntu enaloyo esile than ukuthi ubulale umuntu just because of your sake, ukuthi wena usufuna ukuhamba phambili ngempilo yakho. It's not right. And another thing, uyakwanisa ukutshela abantu ukuthi hayi mina ngisakwanisi, dingani nenye isolution elingayenza, mina ngisakwanisi, dinga omunye umuntu ozogcina or what. Yeah, it's something ongakwanisa ukuyenza than ukuthi ubulala umuntu, ngoba hey kunzima sibili. Ngiyabonga ngokulalela i-episode le ngiliphathele yona. Please like, comment and share, and also subscribe to i-channel yethu. Ndabonga.